Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sikulethela zona indaba ifika ngaso-ke isikhathi. U-MC Ongadumile uyaxolisa ngempela kulabo-ke abadinga-ke usizo kuyena njengoba-ke esewumuntu-ke osedumile, kodwa ngempela-ke uyaxolisa ukuthi-ke usizo lwabo usuke engenalo njengoba-ke eveza laphana ukuthi-ke abanye basuke befuna-ke iy'mali-ke ey'nkulu kodwa-ke naye-ke engenayo-ke imali njengoba eveza ukuthi naye-ke usewumuntu-ke omncane kodwa-ke igama lakhe esalaziwa kakhulu mbukeli-ke. Uthi uze waveza nokuthi-ke khona-ke abafisa ngabe-ke uyabakhulumela kuyena-ke laphana-ke uKhuzani-ke indlamlenze njengoba-ke naye-ke eseduze kwayo bekhona nokuxhumana nayo, kodwa-ke uthi ngempela-ke uyaxolisa lokho kuyinto-ke enzima kakhulu naye-ke ukuthi-ke avele afonele-ke yena-ke laphana-ke uKhuzani-ke umfoka Mpongose-ke kungonakele lutho nje. Nazi-ke ividiyo mbukeli-ke echaza kabanzi yena-ke laphana-ke u-MC Ongadumile mbukeli, nazi-ke ividiyo siyabo. Bafowethu, umntaka akabingelele ngizozama nje kuyenza ibe short le video. Ngokukhulu kuyithoba ngingena lo muntu engizoba yena manje, mhlambe komunye umuntu ngizofika njengolunye uhlangothi. Igama lami ngo-MC umsakazi Ongadumile ngomfoka Magwaza, insizwa noma umfana odabuka phansi eshowe kwesenkosi ubaba uGawoza Mpungose. Ngiyaxolisa kakhulu ukubona bonke abantu abathumela imiqhafazo kuma-inbox ey'nkundleni zokuxhumana befisa uxhaso abantu, abanye baqala amabhizinisi, abanye baqala indaba zesikole bafuna ama-registration fee, mhlawumbe futhi bengaphenduleki onye bengasizakali. Izingane zakwethu, igama lami ilona elikhulu but mina ngangabi mkhulu, angikakabi nawo amandla. Ngiyaxolisa bafowethu, kungiphatha kabi ubona abafowethu nodadewethu becela usizo bengeza ukulithola. Ngiyafisa ukunisiza, inkinga amandla nami nganginawo, nami ngisacela ngilawula nje i-status ukuthi i-status siyaphikisana into engiyiyona. Ukube nje kuyenzeka udumo likhokhele ngabe ngibomvu imali ngoba vele already abantu bayangazi, so that's why abantu bebhilivele ekuthenini bezekimba basuke bey'tshela ukuthi bazothola usizo. Ngiyaxolisa zingane zakwethu, uma ngabe ubona ngaphenduli kusuke nami ngingazi ngizothini bese ngibuya ngiza kule. Bafowethu, mina ngiyamhlonipha ubhuti uKhuzani kakhulu. La muntu akafani nanobhuti kimi, ngimthatha mina as i-parent noma as umzali kimi. Niyazazi izathu ezingenza ngigcine ngicabanga kanjalo kumina ngaye. Anginawo amandla mina ukuthi ngixhumanise umuntu noKhuzani, ngiyaphinda ngiyakusho anginawo lamandla mina okuthatha wena ngithi ngiyoku-introduce kubhuti uKhuzani. Ngimsaba ngale ndlela yokuthi angifisi kube khona la ngizomjwayela khona bese ngingamesabi ngokwe-platform anginikeze yona nangowesithunzi sakhe wesiphathi kusewumnumzane. Ngiyaxolisa futhi nakubafowethu ikakhulukazi ama-artist, ama-upcoming artist afisayo ukuthi athole usizo kubhuti uKhuzani. Angikwazi ukwenza njalo, angiphakeme angiyiphakamisi but angikwazi, ngiyasaba. Akayena umuntu orude, ngifuna ukukuveza lokho but ngiyesaba ezirazi. Ngiyazi ekugcineni leyo nto ayikho lula futhi nawe ngeke kuze kube lula ukuthi uyenze, but angimgxeki umuntu ocela usizo. Ngingakucela usizo, ukhona la ngiyakwazi khona ukunisiza, but le ukuthi ngithi ngizokufonela ubhuti uKhuzani, mina ubhuti uKhuzani angimfonelisi noma kanjani. Uyazi naye sikhuluma ngoba sisuke sikhuluma ngento ephoqa sikhuluma njengamanje. The rest angivele nje ngisuke ngithi hey Qhawe uyaphila Qhawe, hey Qhawe bengu-check-a Qhawe bese ngivala ifoni. Angikakafiki lo zinga, akaze nganqaba ukuthi ngimfonele but mina ngirespecta yena. Ngiyaxolisa zingane zakwethu, kunina nonke nicela usizo nangalithola. Ngiyingane kepha amandla kangakamnawo.